Brangkas misi Pretime tepukine di Abiane I Gusti Ngurah Arimbawe di Dusun Sarimerte Desa Negari Kecamatan Banjar Angkan Kelungkung Dugas Jumat 2 April 2021. Brangkasi entu metanem di tanahi dalemne sawetare 13 cm beten punyan biune. Brangkasi entu awalne tepukine teken Ngurah Arimbawe pas ieu lakar ngalih bibit punyan biu sawetare jam 2 sanje. Sedeng nyongcong sing sengaja belencongne ngenain barang ane keras kadine seng. Disubani sekenange nyongcong saget tebukine brangkas ane tusing meserek. Mare bukake di tengahne ada barang-barang. Kasat Reskrim Polres Kelungkung AKP Aryo Senowi Moko ngorang barangi ane tepukine di tengah brangkasi ento mirip Pratime. Jani barangi ento sube amanange di Polres Kelungkung anggone penyelidikan. Di tengah brangkasi ento ada barang-barang merupa Pratime rambut sedane, ane merupa patung lanang istri lengkap kayang perhiasan emasne. Gente abese, pis bolong telung set, bunga emas telung set, bokor ceri abese, teken anting-anting papat. Ada masih bapang emas, kojong kuangen emas, sabuk emas, lan gelung emas. Misi masker putih, sarung tangan selem, ane megambar Spiderman. Tim Bali Express ngelaporang.